Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le evenyigba dzi me do gbe na mi le miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ŋkɔnye nye aƒo dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be nye kple mi míegava do go egbea be míawɔ míaƒe tɔ ƒe lɔlɔ̃nu, míaƒe tɔ ƒe lɔlɔ̃nu la ye nye be míakaka agbefi nyatsi ke nana agbe mavɔ, nyatsi ke nana be akpɔ adomavɔ. Etame do gbe na mi le miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me evenyigba nukpɔmɔ la dzi. Via le yi ke míenye le Biblia me nenema be afi míadze nu ɖe sia ɖe gɔme la míadze gɔme kple gbedodoɖa ta míawɔ gbedodoɖa sue aɖe afi míayi ɖe míaƒe egbe be enyata la dzi. Míatɔ si le dziƒo o Mawu ŋusẽkatãtɔ dɔmenyo kple amenuveve la ƒe Mawu kafukafu kple akpedada ye dze na wò ŋkɔ. Wakafu woado ɖo dzi to viwò Yesu Kristo me. Míeda akpe tɔxɛ aɖe na wo be míele ame siwo nye ame agbeawo dome egbe. Fofo, kɔnya ƒe nu vɔ̃wo ke mí. Kɔnya ƒe nu vɔ̃wo ke mí le míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ena ɖe mí la le esiwo katã nyi vɔ̃ la me. O Mawu ŋusẽkatãtɔ, kpɔ nublanui na mí. Kpɔ nublanui na mí le vi Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo, emɔ siwo míakɔ wɔ dɔ sia la menye míatɔ ye wònye o. Esiwo katã míekɔ le asi me dem nɔ be wò Mawu ŋusẽkatãtɔ, wò ŋutɔ nakɔ wo ŋku ada ɖi emɔ siawo dzi. Wò gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ anɔ adzi ale be naneke mayi ɖe bara me. Wakafu ado ɖo dzi to viwò Yesu Kristo me. Amen. Yo nɔvi lɔlɔ̃tɔ le venyigba nukpɔmɔ la dzi. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be míegado go be míawɔ míatɔ si le dziƒo be dzodzronu ƒe lɔlɔ̃nu. Eye gbe la mayi ɖe egbe ƒe nyatawo dzi na mi. Míabe nyata egbea nye ahasiwɔwɔ. Ta míabe nyata ye nye ahasiwɔwɔ. Kɔ yi ɖe dzi la mahlẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta adelia kpikpui 18 na mi. Korintotɔwo ƒe agbalẽ eta adelia, Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta adelia kpikpui 18 la míahlẽ afi ma. Misi le ahasiwɔwɔ nu. Nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ si amewo wɔna la menye eƒe ŋutilã me wole o. Ke ahasiwɔla wɔa vɔ̃ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Magahlẽ ɖeka ke. Misi le ahasiwɔwɔ nu. Nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ si ame wɔna la menye eƒe ŋutilã me wole o. Ke ahasiwɔla wɔa vɔ̃ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, ahasiwɔla wɔna vɔ̃ ɖo eŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Enyatsi goglo ye wònye. Enyatsi ma ekeke elabena amewo tsina tre yewo wɔna ahasi. Ye ahasi ƒe gbɔgbɔ le wo me. Ye ne wo ahasi wɔm la, womedona dzesi be yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilã me ye alo yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilã ye nye nu yi ke yewo le gbegblẽm o. Womedona dzesi be yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilã ye yewo le gbegblẽm o. Be ahasi ƒe gbɔgbɔ la be etina woƒe ŋutilã me be woatɔ woƒe ŋutilã ye wole gbegblẽm. Via le yi ke wonɔ le afia míagahlẽ ɖeka míayi ɖe dzi. Ke ahasi wɔla
wa vonde yento epe ntila nti aleka amaikele erokweme amaikele erokwime amaika le nuit ye pa tamesusu kata sogbe atiawo evondo entodo kwipa ntila nti ema anyami ado jesibe amuyamele erokwime o elabe gbogbonre yeli voin wowodo amentope ntila ele abaleke wonto na nanyi kuna ko alo na ko enu kenya enu la kwa akono to do kyoshim akono do kyoshim ano veve se domna wonto ntila yenya ahasi wowo ahasi opo gbogbon elabe ento ele wontila podim ba wontila atros nu podi wontila atros gbogbon bada okata gbogbon podio kata opo no pe gbogbon podio kata o ba po o no pe le wontila me elabe ento e huabu na gbogbon mo bo ne va do ye pe agbemo eye ne bi ga yire jira voin wodo amedo kwipe ntila nti yenye banka ne ameyoko wona hasi ele nyon mele nusumabe ne ole ahasi womla otem bana edo eye doma wontila ye edoma gblena emuli wontila ye edoma gblena emuli ba wajeto ye to mama ha amaro go ha o mo ka te ba jina vio to mama ha amaro go ha o ba kuna ela bena wonto we wo vonro woro kwipa ntila woro kwipa ntila nti wonto wo titre ye o ble wo po ntila no bi lo to le Kristo ba ahasi wonya enu barare enya enu von gare le mau penkume enya enu von gare le mau penkume ahasi pe gbogbo na mie yire enya chioji la na mie po mo se pe agban le Evelia Eta Blavelia Pipi Luenelia mon frère agbanle Eta Evelia Pipi Luenelia Megawo ahasiwo no vilo no tole Kristo megawo ahasiwo yenya eseike maudona Israel vio mau pese ewao na Israel viola bade kanye be megawo ahasiwo ahasi nya nuika nyenu podi ahasi nyenu ikanya enu ikokona edi kodona amenu ahasi nyenu ikanya polona amena de ekumoji ahasi nye enu ikana amele womla ke ame apen wuwenya zo mavolama ezo bibi mavola yenya amaike wona hasipe nope mamlaike waide ta novilo no to megawo ahasiwo ye nye mau pese aule mo se pe agbanle eta Blavelia Pipi Wenelia
megawo ahasi o ahasi nye enu bara yi ke gble na amegbeto ƒe agbeme ahasi nye enu bara yi ke nana tenani de da le mawu ƒe mawu gbɔ ale be mie nɔna dzidziƒe na mawu ne mie gava le eyɔm hã matɔ na mi o. Ahasi gbɔgbɔ nye gbɔgbɔ bara gbɔgbɔ si me do Jesu Kristo enye Satana ƒe gbɔgbɔ nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Ne mie yi ɖe dzra afi ka ye ahasi wɔwɔ tsona ye ka yi nye te gbɔgblɔ ge be ame ya nye ahasi wɔla o. Ne mia yi ɖe dzia miaƒetɔ Yesu Kristo ƒo nu le Mateo ƒe agbalẽa me ye wòɖe enya sia me tututu ale be miado dzesi ne mienye ahasi wɔla alo ne miemenye ahasi wɔla o ma. Ke Mateo ƒe agbalẽ eta atɔ̃lia kpikpui miahlẽ so kpikpui blavevɔ adrelia va se ɖe kpikpui blavevɔ enyilia dzi. Mele hlẽ ge na mi le miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mateo ƒe agbalẽ eta atɔ̃lia kpikpui blavevɔ adrelia. Mi se wo gblɔ bena megawɔ ahasiwo kpikpui blavevɔ enyilia ke nye la me le egblɔm na mi bena ame sia ame si ke kpɔna nyɔnu aɖe wòdzroe la ewɔ ahasi kpli xoxo le eƒe edzime. Magayi edzi na mi ɖeka. Mateo ƒe agbalẽ eta atɔ̃lia kpikpui blavevɔ enyilia. Ke nye la me le egblɔm na mi bena ame sia ame si ke kpɔ nyɔnu aɖe wòdzroe la ewɔ ahasi kpli xoxo le eƒe dzime. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Ɖo hie le afi le gbɔgblɔ be wo be ya ye ɖe srɔ̃ ya ye kple ye srɔ̃ li ta ye mele ahasi wɔm o. Gake woe nye ame yi ke ne le dzemɔ dzi la ne kpɔ nyɔnu aɖe va yiyim la woe nye ame yi ke va nɔna ŋku kem anɔ nyɔnu sia ƒe yome kpɔm. Woe nɔna nyɔnu sia kpɔm ye wòdzro nɔ ye ŋlɔna be hã be ye ɖe srɔ̃ be srɔ̃ le esi le aƒe me. Ao nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me meganɔ nenema o. Ame yi ke kpɔ nyɔnu aɖe ye ko ye nyɔnua dzroe ɖa nyɔnua dzroe ye nyɔnua gbe dzroe ye wokɔ ebe ŋku kɔ do nyɔnua ƒe yome koa ke ɖoe dzesi be ahasi wɔtɔ ye yenye. Ɖoe dzesi be ahasi ƒe gbɔgbɔ le ye me be edze be yeatrɔ dzime ale be ne ye be gave wu ye ƒe emɔzɔzɔa nu le ezo mavɔ la me o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Míaƒetɔ Yesu Kristo ye le gbefa ɖem le afi sia le Mateo ƒe agbalẽ ta atɔ̃lia kpikpui blavevɔ adrelia. Mi se wogblɔ bena megawɔ ahasiwo. Megawɔ ahasiwo la miehlẽ va ye fia le Mose ƒe agbalẽ eta blavelia kpikpui 19 me. Ke afi ma ke ye sedede ma tso afi ma ke tso xexea ƒe gɔmedzedze ke ye Mawu do esema ne Israelviwo eye esema yi ke wòdo nɔ la
eko ekumia kata mia megbeto yo kata le anyigbanji kola ta megawo ahasi wo donama eku aku ayire zomavoma ahasi wo pronamedo pour fukpe gede oma ta novinya le Kristo ma de kukuno le mia peto Yesu Kristo pen comme be ajijo ahasi wo eye na dogbera abia mawu to via Yesu Kristo jiba ne pere yem eye ahasi pe gbogbonra ne wa dogole yema le Yesu Kristo pen comme be ahasi pe gbogbonra ne wa dogole yema eye na yikoloji eye na wonu von gomana wo mawu eye na doji sibe esi onye von le pon kumela eya yewo tabe yewo ahasi meganye nusu gboloto meganye nyon gboloto megao ahasi wo meganye ahasi wo lawo ahasi wo po gbogbone dogole miama alabane mi akpo gome le jipo fiadu pelame no vi lonoto ziale ikeme gbogbombe ekule ahasi wo mela nemie ile mo se pe agbali eton liama mo se pe agbali eton lia yiko gaona be Leviticus mo se pe agbale eton lia nemie ile mo se pe agbale eton lia mera nemie cho eta blavelia puis ewolia maunya le boblona mi la fifia le mo se pe agbanle eta eton lia mo se pe agbanle eta blave puis ewolia be ne ameade wo ahasi plenu tuade son la ekema ewo ahasi ple ehavi son eye elebe wa wunu tula ple nyonu la sia maga hlamia sekem ne ameade wo ahasi plenu tuade son la ekema ewo ahasi ple ehavi son eye elebe wawu nutu la ple nyonu la sia nukaye nyatifia le gboglomo nyatifia keke goglo ale gbegbe le mose peseo mela nenyeba oleo nyonu ade yike edesron ye ela hasi wonple nu tuare la ikebenye sron la ke nyama nyakleve wojo nuaha ple nu tuaha nyama viakata ole emiawuge ole kpefogemi vasere afifie miape gbogbon awonu elabe o ma jijimbe ahasi pe gbogbon wa no ama odomu esianya mau pese ke egbe amegedo ahasi wo gbogbon le wo mo he ikeme miele nto ha eba laba he anto de ode mo ba mo no ahasi wo kwa nyom si anyom titre kwa ba ya yesrome ga nyona yuta ya ta titre ko ya ba jinu sububu ke ewa hasi eye wonyonu esromeli oyo ire moji afi wa vara wa gbora eveje ahasi wo ple nusububu ewo nusu esromeli o alo nye gloma esroa efu jesi
ye efuasine ta elentilama ye vanyon bubujim ahasine wo ne ole miaklejon vesiara ke ejebo wa domiku kaka amegedo egbe medo jesibe ahasi ke yo wo ma ba eku moji ye ole o ela ba gbera mi mega le mo se pe gamo ba na nye ba wa hasila amare wolege opoge alolo uge o ta amokwe ba vi ahasila de o demone be amone wa hasifa kakeme nene mayo onyema amenu veve gama yemiele amenu veve gama yemiele no vinye lolonto le Kristo ben amenu veve la yenye Kristo manye maupe jojoba mareke ne waide zo mavola meo ye ta mau do jire po plemi be mia trojima be mia jujo mia pe agbenono ahedede pe agbenono kata agbenono si o kata me koma un konti ola be mia jijo le on afi ne gapopo na vava mi me gatena ne ke woge o ke mi chingbe eye mi ba po mi aroko le ezoma voma ta no vi lonoto le Kristo me aha si pe gbogbora e coupe gbongbon ye onye e coupe gbongbon ye onye e go ba nyebe Bible ka na nyenya le Korinta to pe agban le gbanto Korinta to pe agban le gbanto pipi Bible Academy nya le Korinta to pe agban le gbanto mebe mi si Korinta pa agban le gbanto pipi wi yin la Korinta pa agban le gbanto eta aden li a pipi wi yin la be mi si le ahasi wowo nous vont si amewona la menye epum ti la me wole o ke ahasi wora wa vonde yento pe unti la unti ele von wonde ento pe unti la unti nuti la ikeme miele la menye mianto mia pe unti la o ke mau pe gbedo ho yinya pe unti la eye mau globe amerike ye pe gbedo ho ye be gbedo ho la bangera alo blegera ke amesia ha ma po jipo fiadupe o ma po jipo fiadupe o no vi lono to le Kristo me ta amesio wana hasila o te pemali jipo fiadupe o gake wono pela ani ezo mavolame ani ope nope amesio wana ahasira ezoma volia yenye wope nope ma mlela be ahasi otoma le jipo fiadupe kokboge o amesio me ahasi gbogbonlira o me le jipo fiadupe kpoge o ameyo do o de sronvoke yo do ajavila gbonman ye o blono o sro ko ba me gbonaro mai mapo nye veliare la fi ma va yo jokwa ke eyire ajavi le gbonman yo va wo ahasi ple
afi wagadi so afi ma ava frangbo la pomo e mo kata onye edipopo amerokui eye amesio me ye gbogbo malira o mo le jipo fiado pe apoge o no vi no to le Kristo me da pena mi le Yesu Kristo pe comme be mi no to ji le e veni gba nu pomo la ji e mi se maupe nyastifia nedro mauko mia gale egodoge mia gaire ahasi wowo pe apa evelia ji mia ire ahasi wowo pe apa evelia ji ke viale ke mia je gomera mia gawu enu ple egododora mau musio kadato dominion ple amon veve pe mau jipo ple anigwan pe fia nyaka fo mia doroji to vio Yesu Kristo mia mi takpeno ro de sia deta o ma vogbere wo nyati fie glonto wo dollar po numera be nyati fie ono wo dollar am lu vonreka ji ne lu vonfia ne wa trojima ne wa doje sibe ahasi wo la ba eku ye wo hlena va amapo agbeme ne wa doje sibe ahasi wo la enana be amento tena erokwiro le o maugbo ne wa doje sibe ahasi gbogbora ara ke ezoma vome yo plana me yina tabe ahasi wo wala yenye nouvon ga nouvon ike am gbeto wowom de wo maun ye wowom de ento habe mtila mti wakafu wa doreji to vio Yesu Kristo man amen.